Kamiti ya urugamiriri wa kiama kia Jubilee icemanitie muthenya wa Jumaa gutigirira ati mabata ma kiwatho maria arirukia a federa ya Jubilee mabatie gukinyaniria ni makinyanirio kuringana na mawatho ma ithurano. Kamiti ino igitongorio ni mwandiki munene wayo mũmbunge wa Ndaragwa Jeremia Kioni ikiuga ni hariirie kuigana na iri na uma wa kuhotana kuria kiama kiu kia Jubilee kiri na arirukia a federa. Maretwa ma aria othe maraheirwo tigiti ni mareketie ukinyo kwa IBC twina andu 1385 aria magukorwo makirugama na tigiti wa Jubilee, governors 25, atumia 29, senators 27, members ya bunge kana MPs ni 194, MCA ni andu 1,110. Na riri gukoretwo na mubango wa ciama iria ciumbite Azimio gutiganira iturwa kuringana na hinya wa kiama. Jubilee yugite kuria iheanite tigiti no nginya ikarugamia aria ihete tigiti. Ni kwenda kumiriria aria tuhete certificate ati riu tikahinda ga kwirwo thia uteritwo ni secretary general na horo cio gukorwo umanite na kuma kuri munene wa kiama wa party leader Uhuru Muigai wa Kenyatta. Partners ya itu matingĩũka gukwira uthiathie mati na rutha wa gutindika mundu witu hakanaha. Kiama giki mwisho ni kiheanite tigiti wa giturwa kia mũmbunge wa Mathare kuri mũini Kelvin kana Bahati uria riu makahuranira giturwa kiu na mũmbunge wa ihinda riri Anthony Oluoch uria uri thiini wa kiama kia ODM na Jubilee na ODM ire thiini wa ngwataniro ya Azimio. I have my ticket. Najua kulikuwa na mambo mingi but just to confirm that I have my ticket and I'm in the ballot. Leo sili, leo niko na furaha. Leo sili. I like to thank my party leader, the president. Kuria gutari na uda iri na hinyari na kwina mwanake tocio urarehe yuthi metha-ini otongoria ri tutingimuima tondu ona uruochi urio kumira no witu kura iria ikumira nyingi ciguthie kuri baba na uria wiku wa uda ona eri mekuo ni turorete tukona gutire hindi wa uda ari hota. Kiama kia Jubilee gikiehereria arirukia akio a federa iturwa-ini itiganite hahu wa gukang'ethanirwo nao ni arunao thiini wa ciama iria ciumbite ngwataniro ya Azimio oka kiugite ati kiri na uma ati nikio mwihoko wa aikari na muikia wa kura wa gitaru kia Mount Kenya. Handu-ini ha Inooro TV kuma ofisi-ini cia kiama kia Jubilee guku Nairobi, njitagwo Harun Njoroge wa Maina.